Kadao ko penman yang wa wana tini geransan to wa habayu ya gani ka sanjima sima gani ka jela yung I man lahir ko kamong yung kasi dihir arsut bahaga jadi dao penman yang ngau perkara to emkam ko ya emlang ya gani ka sanjima sima kanang wa percang uji bang wanra ya ketika burom yang ka jela yung I wucu yo I menchwa te ngano sedang hi dong wa kadau go ngawo yele ni le wo nongkong ju ong de kitin parang to change the narrative ketika narrative ko kan ni kachwalai le kan ni yang ala perlok kam te ong gi wan klem ko paisa job andai ngawan wan nama ni wo wan nama kan ni wo pa ni jing kerjaan nga yele kam ong klem paisa Dr. H. Morman uwe ni kiri upau khamar hajowai lengbaga jing senyang jung hakathok katar kumju kumuriu it mariang kumu pastor jong kabalang Unitarian baru badan bentaru haka Society for Urban and Rural Employment ulapan banapat ba unya khonik election MLA jung ar hajar arpolai na kajowai constituency habapan sengoy kadau urung syaka jela sanhima sima uong dei uyo iya kajing hiar ka sanhima hapo kajela kumjuru uyo iya kajingdan kam ban wanra biang ya kaburom kum haki por ban shwa kata ban ya khonik election klem kabor kapisa haka jingyo I jung kadau bahiar ka sensyar khadar haka jelaru deina kadau ka jingtre kapisa haka por election kumta ukwa ban wanra ya kajingkela bat kajinglong khut haka por election khnang ba ka sensyar khadaru kan long khut lembang ni NGO ko ami ngan yo I pre wa kinong gedong yo bon kita de yo gi jing duna gi jing yang kinong gedong te nga nur ong wa nga dem tiba cispa la ndai wo bon nga de tiba I wan jing em kam yang kinong gedong dan itu tahu man kawil atau kata yo kinong gedong tuna bah ki lat iram empor kinong gedong tip ki wat tangi ke skim go emla ke sarkar lembag sarkar bai na Delhi lembag sarkar jela MG ki skim ki project andai chemi wa kinong gedong gini lam tip ki jadi tahu engkam emi ki nong mikmat ki wa wi chem wa kinong gedong man gapor kamu yang pareng empower ki yo pen kubor su choi ki yo ye ki ya porengkat wa kinong so ba kamu yui ngai hagar kom perkat yo nga to nungkong hi ong to wile ka independent le ba yo to wa MG party man kin party ka man ka ni yui man kamu ju hi man ya change uniform ha ki tenungkong man MT perkara kamte andai tin ke jing ya kan dok tin gi perlok pu ki parawaya em lang chiro nga te ong gi boy happy perkat yo MG ke hak sen te kamu man kan ni la le li ki sen gur kunjok tiringa iki le li ki sen gur kunjok tiringa wo ba ongi man yo em bentalang ki ha ta ga party yong ki ha ni election andai amu e gon ga commitment e gon ga sen le ni ba wa nga amu ye urai lalu to tele yang nga pu yo ye chem ki perlok yang nga gua em chrup nga ha ga ni ga journey le ni ga jing lai ti nga nga wa poi urai ado kan ni le to adin wa de yo ya ka jing monjur na balang na ka sen lang yung I na ga apa mekalia yung I adin wa de tha chki ni jing thu yung nga ta hakini ki atli le ri se jan gu de dep da wan yo chem nga adin wa de chemi ta da chem jing mo di wa man nagalian yung balang mem khang ki nga wo nang kre hai wan kam kat kam ye kam balang ye wa dang tanah hi kre hajing skat e gi nga kekerdan kamu te ongki minister emeritus mut wa ka role yang nga bentai yang nga to advisory in nature mana kamu wa e yang jingmut advisor ki ye ga balang te ha to ga balang ke te to wa ga balang hawa em kam ge nga la dang pani ge jingrap yang nga la e ge jing kerchan yang ga balang ha ki wan ki por ko ga balang em kam ge nga te negaliang ne yung nasem na
da ya kelam i wa ki kon ki ti yang kam jo la ki bayung yang no nang yang kur yang te itu lagi benar ini cuma iki da kana iki te kemongan ni waslam wa i negara itu dawa selama bio ya ka ke kubur na balang te ke balang sakmen no wa hadin mo dei chem yo nga de egi ye untuk dia ke permission ni jing kular jing kubur wa lai mat ndai egi la egi jing ku yang ki yang nga wa lai mat ani ke jing lalu tinggo thme yo nga wo perchang o chikri ya ka man ai ka ang bai ga li urap he teng nga da ong iki ong kamu jo man he o he por wa chikri ka balang itu ngam kela ite hula uman he wa kamu kre ya nga kwa kana pi sai bi jo ongi bru nga ongi you wear many hats ma ongi bon sen jo ongi me columnist ma me social worker ma me minister clergy ma me environment activist ma ongi nga you wear many hats sendai nga ongi pi ka hats ko wear to ko widan kata to honesty, accountability and transparency. Nah, iwan wani bukre to kata to buat kam do. Wa man honest, man accountable, man transparent iwan wani kam bukre. Tete nga kata kan rim, kata to untuk dengan rim te principle yang nga. Wa kre ora cikat tende. Kan ni ulang ceru nga. Hala de emang gawit wan ke jeli yang ke cekre kam yang nga.